sandal gitu kan. Pak, ayo urang ulin. Kemana sih teh? Kang nyageun anak di ditu aya anak cenah urang teh. Wah, anak. Ayo apa? Gas. Ayo. Ayo. Turun. Turun. Naon sih? Itu motor teh gering sugan. Goblok. Kayak kulit dorong motor. Dong yang di kadina teh. Suga ada nu rata mangke. Goblok. Goblok, saya ngajakan ulin motor bok-bok. Ya, orangnya kita yang ngambil. Goblok. Ngeresong gitu nih. Buku itu motornya itu tak bok-bok ngajakan ulin halang. Mogok tuh ya motor teh tuh teh bisa starter kumaha. Budek teu bohong nggak coba kayak telak. Oh, iya naon kok. Benar di ome